Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sүйікті бір туған, бұл сабағымыздың темасы келгелі дағы бір жолы. Емнеге мен мұнттым? Келгелі дағы бір жолы. Өткендегі ким маға қошылат деген сабағымызда көпчілігі бөлішіп, көпчілігінің үйізді İhlas сүресі оқылып, қиыла жақшырды. Жиынтығына біз Аллах Таалаға жалындық, жалбардық. Анша-мынша үйді азырға чейін İhlas сүресі оқылып атады, шылтау менен. Ошол сабағымызға кейбіркі адамдар, бізде мақал бар емес пе? Бүкіріні мүрже де оңдай албайды. Анкен ал бүкірі бойынша кетеді деген. Жаман көз, жаман ойлу, жаман көз башқа адамдардағы жаман көре береді. Күфір көздер башқа адамдардағы күфір көре береді. Ошонда анча-мынча сын пікірлер айтылды. Ит үре береді, арылдап, кербен жүре береді. Андайларға көңіл бұрбастан сабағымызды уланта береміз. Бүгінгі сабағымыздың темасы келгілі дағы бір жолы. Дағы бір жол шымаланып, бір іс жасабайлы. Ал өте жеңіл. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбар болып тұрып, мындай детілі. İstagfiru rabbakum ve tubu iley. Allah Teala'ga toba kılıp, ağa kayırılıp keçirim sura kıla. Peygamber ayet. Ve inni estagfir, men keçirim surayım Allah Teala'dan. Bir günde 70 yolu, keyde bir günde 100 yolu Allah Teala'dan keçirim surayıp kayırılam deydi. Bir de günösüce kımındayda kemçildigi yok bolğan peygamberlerden mırzası bolğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günde Allah Teala'ga 100 yolu istiğfar aytıp kayırılgandan keyin biz kimbiz? Biz mingdеген, milyondoğun istiğfarlarda aytışımız biz üçün mildet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir istiğfar aytdı. Seyyidül istiğfar, istiğfardın mırzası. Mırza degen en mıhtısı, törösü. Peygamber aytdı. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaktani ve ana abduk ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. E'udu bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi feğfir li fe innehu la yagfiru zunube illa ent. Peygamber aytdı. Kim uşunu tangam al. Bağımdat namazına çeyin bi. Bağımdat namazdan keyin bir ile jolu aytsa, birok muqinan çin jürökten berilgen avalda aytsa, Allah'ın günösün barını keçiret. Gündüzü geçke jetpey ölüp kala turgan bolsa, al şehit ökümünde ketedi. Egerde kim bunu geç kurun aytsa, çin jürökten tanga jetpey ölüp kala turgan bolsa, al şehit ökümünde ketedi. Şehit ökümünde kim ketedi? Günösü geçirilgen insan ketedi. Men aytayın degenim, kelgile bir tugan, dagı bir jolu. Allah Teala'ga istiğfar aytıp kayırlalı. Antkeni Allah öz aytkan. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sadakallahu azim. Rabbin Allah hiç kaçan bir kovumdu azaptavayt eğer alar istiğfarla aytıp durursa. Allahu akbar. Biz istiğfarla aytıp turgan bolsak Allah bizde azaptavayt. Bu okşagan koronavirus jana başka baleketler kelbeyt bizge. Hiç kaçan kelbeyt. Biz mından istiğfar menen kutulup ketemiz buyursa. İstiğfar aytıp sizin kolunuzdan geledi. İstiğfar aytıp sizin kolunuzdan geledi. Namazdan keyin istiğfar. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakte ya del celal vel ikram. Uşul gelbey sizin kolunuzdan. Geledi elbette. Dağı bir sonun kısqa istiğfar aytam. Al kısqa söz. Ar birimiz kolumuzga tesbih alabız. Bir günde 1000 jolu, 2000 jolu, 3000 jolu kolumuzdan kelişince aytabız. Kelgile. Kelgile oraca çakındap kaldı. Oğuzumuzdan istiğfarda takır çürbeyle. Kantip. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Uşul söz. İstiğfar menen bardık maksat düzöge aşat. Densoluk çın bolot. Dua tilekler kabul bolot. Hiç kaçan kaytarılbaydı. Oyloğun oyunuz jakşel bola turgan bolsa Allah Teala söz tüde jetkiret. İmam Ahmed ibn Hanbal ata alısqa tarqagan en mıqtı insan. Mujtahid. Bir günü alısqa saparga çıkıp
bir қалаға туш келді, шаарга. Куфтан намазы. Мусапыр. Ошол жұрттың мечитине кирип куфтан окуду. Мечиттин муаззини, азанчысынан суранып, барып жатар коногум жок. Эгер уруксат берсеңиз, ушул мечиттин bir бурчунан эс алсам болобу таң аткыча. Күндүзү кайра сапарымды улайм десе, жок, биздин мечитте жатканга болбойт. Чыгыңыз деди. Анткени Ахмад ибн Ханбал экен тааныбайт эле. Кире беришке Астанага жатсам болобу деди. Жок, болбойт деди. Чарчаган Ахмад ибн Ханбал Астанага солук түшүп отуруп калды. Муаззин анын колунан, аягынан тартып, чыгың дедими, чыгың, сыртка чыгың, мен мечиттин эшигин жабышым керек деди. Ахмад ибн Ханбал акырын жүрмөлөп сыртка чыкты. Отуруп калды. Мечиттин маңдайында нан жапкан наабайчы карап туруп бул окуяны. Неге мынча кордоп атат бул кишини деп акырын келди дагы. Бир тууган, жатар жериңиз жок болсо, менде кичинекей бөлмө бар. Эсе алып алсаңыз болот деп акырын күлүмсүрөп жумшак сүйлөп Ахмад ибн Ханбалды эрештип алып барды. Чарчаган Ахмад ибн Ханбал бөлмөгө кириши менен көчүлүп уйкуга кетти. Тахажжудду такыр калтырбаган Ахмад ибн Ханбал чарчаса дагы ошол күнү тахажжудка ойгонду. Наабайчы камыр жасап бүтүп, нан жасоого камырдан зубала үзүп улам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Астагфируллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Астагфируллах. Ар бир зубаланы бисмиллах истигфар менен астагфируллах. Астагфируллах. Нанды жасаса дагы астагфируллах, астагфируллах. Оозунан түшпөйт. Бисмиллах, астагфируллах оозунан түшпөйт экен. Ахмад ибн Ханбал аябай таң калып көпкө тиктеп отурду дагы акырын наабайчынын жанына келип, бул бисмиллах менен истигфарды айтканыңызга канча болду деди эле. 20-30 жылдан ашып кетти. Балким андан да көп. Бир да жолу таштай элексизби? Жок. Бир да жолу таштай элекмин. Эсимден да чыгып калбайт. Оозум бошодубу? Эң көп сүйлөнгөн сөзүм ушул меники деди. Пайдасын көрүп атасызбы? О, тууган, пайдасын Аллах Таала эбегейсиз чоң көрсөтүп атат мага. Кылган жакшы максаттарыма, оюма, тилегиме Аллах Таала заматта жеткирип атат. Заматта жеткирип атат. Кылган дуа тилектеримди Аллах Таала заматта кабыл кылып атат. Бирок бир тилегим орундала элек, ушуга таң калып жүрөм. Неге Аллах кечендетип атат? Неге Аллах Таала кабыл кылбай атат деп өзүм таң калып атам. Ал кандай максатыңыз? Деди Ахмад ибн Ханбал. Наабайчы айтты. Аламга атагы чыккан Ахмад ибн Ханбал менен бир учурашып, бир сүйлөшүп, дасторкон чегесинде бир даам сызсам, бир отурсам деген максатым бар. Бирок жолуга элекмин. Аллах Таала ушул жердин мага бербей атат, кабыл кыл элек деди. Ахмад ибн Ханбал наабайчынын аркасына таптап, сүйүнө бериң, Аллах Таалага дагы шүгүр айтып истигфарыңызды уланта бериң. Аллах Таала сизге Ахмад ибн Ханбалды аягынан тартып бөлмөңүзгө жаткызып койбодубу деди. Карабайсызбы? Наабайчы ордунан туруп Ахмад ибн Ханбалды ушундай кучактап ыйлады. О, бир боорум тууганым, сиз бошол, караңчы. Мен жаман сүйлөп албадымбы? Аллах Таала, Аллахым сага чексиз шүгүрлөрү болсун деп көзүнөн мөлт-мөлт жаштар агып атты. Истигфар менен бардык тилек орундалат. Бардык максаттар жүзөгө ашат. Бардык сураныч, дуалар, ибадаттар кемчиликсиз кабыл болот. Оору, сыркоо, балекет, бале, кырсыктардан истигфар менен кутулабыз. Келгиле, дагы бир жолу. Келгиле, дагы бир жолу. Шымаланалы дагы белди бекем бууп туруп, баарыбыз үй бүлөбүз менен астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп айтабыз. Ортосунда бисмиллах кошпой айтсаңыз дагы дурус. Кимдир бирөө дагы кыпчылар ортосунда бисмиллах кошпопсуңар деп. Бирок ортосунда бисмиллах кошпой астагфируллах, 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 астагфируллах. Ортосунда бисмиллах кошом десеңиз дагы дурус. Өзүңүз үчүн кайсы бири сизге ыңгайлуу болсо, ошону тандап алың. Келиңиздер, дагы бир жолу Аллах Таалага
istigfar menen qayırlalı. Üyübüzdü, alamdı istigfar menen жаңырtalı. Kırsıktan istigfar menen kutulalı. Tileklerimiz, dualarımız, ibadat namazlarımız istigfar menen kabul bolsun. Kelgile, dağı bir jolu.